Hi ma'am, yung phong nang si nungaiba ay di video mo pura lai ko ay di ko na IFL hay ba goal loan na sa kanino ay do mayang yung phong da sing na itakseram ge IFL France se sonai gi ram phong da lai di mai dai ba phong jana ay takseram ge ko se sonai thong lagi sonai bazarom da hagarak laga asida lai ba ai khoi gi Moinul Haq Chaudhary Memorial Auditorium Hall se asigi opposite hai tarega he opposite hai ba yare asigi opposite sida sigi mathakta building mathakta ne ba ko mathakta first floor da ni yamna thi bida yamna lai ga da ba mafam ni aduga IFL bollo na se kari no hai ba sumyan da mayek sing na details structure am ge ko the address location just dal le ko asigi dukan lai se techno home solution ne le ba dukan se asigi ek sigi gali sida asigi manung da changlaga aidi hairiba keno se leiduni aduga so akogi somda hairagana early school leiba do adugi hek manakta ne ba aduga yam laiba location ama so haijage yam laiba ragana sida akogi sonai da maitai gi pharmacy dukan leiba BK drugs center akogi Babaji Kumar gi dukan se asigi oirom da ne ba ko aduga asida changagana techno hub solution haiba dukan se asigi ek nakan da lei di bakeno sida changgoi ni aina changi bakeno sida changgoi ne ko asida changaga asida sumai changane ko chumna changane ko chumna changaga ai magi changphom keno to ai location ne taksa ko asigi keno se series se asida ka do ne ko asida karani hai ba bank se da la ko da bank se kya nyam na safety da lai ga hai da nyam jamin se ba ko ai ai se ka se ni se no se da chang ne ba ko sama ma da se security ai ni malu ma ne ni security se da ai se check ko de police check ko de mobile ai asine ba ma se na ko ni adu se ke sida manu da kata pro da ni long le kim chang ba ni da ba security se na asine da alarm ni ga ni adu manu lagi hang ro de ne ba how do you se ko manu da ya mo ba da ba yi bank ki hang na lai ko sidi do na lai ni adu maya ala se hang na lai ni ya ya ko ni chang ba ya de ko adu da ni se sang ni IFL gold loan की details आईडी मतलब करना gold loan चलाऊंगी अगर करी गई मतलब आगे आईडी gold loan चलाऊंगी तो करी गई documents मतलब आगे आईडी तो आईडी ना कफन भी आईडी एक इसे पीछे दा थंग से को आईडी gold loan चलाऊंगी तो करी गई documents तो ताई करी गई से सब तो ताई थंग मुझ से को आईडी आईडी सन सबसे Han muktada मैं आपको कुछ करजरी ऐगी मिंग आरके पुष्पिता सना कवि ऐगी लेखम से सुनाई जान लेका गिनी बोलन हैबदी कइनो बोलन हैबदी अखोगी सना बना लबा हाय तारे को सना बना लबा अखोगी खुलकता कमिटी गिदी खुलकता प्रोसेस जाव वाइबना और सुनारी सुना सना बना लबा अखोगी मतलब को ताप मतदा एकोइना लेजेबा अखोगी सना ना तो कोई बिछा लबी ना को अखो सियदा बेंगो या तो आना हांगबदी अखोगी सिदेजा इंटरेस्ट या मदिका लबी लुपा मदगी लुपा ni menunda atau pando lagi lupa kabi mari kabi adhaya lawi aku sikit na lupa lagi lupa ni menunda oi pa aduga dei sui yang ta bahaya kan aku gi interest ka punna kan to ba basically amount jama ka bari hai ko document ki kan to bani pen card ka aadhar card ka bank passbook ka adna check to bani ba ko sila check to raga apni kya grade ki shanano adui matulina kya gram da kya paisa bi aba adui matulina akoina loan check rate to bani aur मतलब दी यहाँ पे जब वो मित्रा लेके मिनट में हाईएस्ट मिनट को खाएगा तो ये मतलब लोन चेक अप्रूव हुए वो को अदे तुम जाबा तुम जाबा ना हाई इंटरेस्ट है इंटरेस्ट ये मतलब हम ना फोन पे और गूगल पे लगी भी पे आ गई अदे मैं आप यहाँ शुरू लाती हूँ तुम जाबा शुरू भी हूँ ये नंबर को डिस्कस करना है आपके अदुगा एक की चैनल सी अगर ये अदुग मंगी चैनल लगी लाती तो नंबर से डिस्कस करना है फिर ये ना तुम जाओ पिज़्ज़ा गनी थैंक यू